Те bu biz Şibe'den жерде тұрып жатырыз. Оза жақтан бері оның аты Şibe'den bu барған жері bu не? Еткен жолы алдында ұлысы құтшында айтамында құлжықай деп кіші жатқан, кіші жіптірен, ұлыс жіптірен кіші болған деп анаңна бері ұлысындай да қорқып өтіп қонған ұлысты қондырған кейінде ол ұлысты жоқ бол қалыптырын деп андай құтшын сөз болған. Енді біз бұл жерде тұрып жатырыз. 30 жылдарда гражданский жуу болтырды. Буымда база Оштудың дозулдар болған. Ал bu yan yüze dozul der bu möştün aldında bir dozulu. Ol olganda kayalar yüze dozul derler. Onu basıp görür gerek. Al görgön kişi görünür. Ya. Ait bolarım sana. Мен уханна ол Кулжугай деп киши оза баштап Кайзан киши болгон. Оның олжуга барбай арткалан. Оның бойунун өйүндө биздин калка монголдор жар алган калтайларды неге олжуга алып барган. Оның качып жаңгылар жанса бу жерде ол Кулжугай деп киши жадалан. Оның арайынан ол улусты шалап кемнай Братхан ұлысы дұдала оның едін жіптен кіші болғандар. Оның кезгі ұшына болса ол кіші жіптен кішіне бойынла жүртшісі ат көйіндір. Онды ол қылықты жаратпай, жүртшісі ол ары көрелі отқа езедін жатқан кішіне онда ат көйіндіп. Ол шырқалу кіші айландыра жерді бастыра. Аңтара yüze неткөйін, кюлан көйіндер бе, ona жығылқалын, оны үлгендер. Ona көрсе, bu керчінлі, онда керне көрсер, bu еңлі қызық кер. Ардияннан өт болбас, bu жаннан өт болбас. Бұла кер. Onun үшін озағы шибе болған кер. Bu мұнайта алдында жол едерде bu шибені yüze бұсла көйін көрсер, bu шибенің ұшы ары нет қалан, кеміріл қалан. Bu Ulusuna şibelenip bu munda arı beri ondan gelgen uluslu, arı beri yulaşkan uluslu. Dınla onda solun yulaşkan yer. Bu onda yerler var bizim Altay'da. Ol yerlerin birisi bu. Nenin gezgi ulusunu men bu yer boyunun ulusuna kuşlasam Kulcugay'dın bölge der gezgi şibeçeden be. Şibeçeden der. Bu кезгері bu taşnya bu ar bütken boyu bu bir can bayla bir su iş köçke iş bolsa bu yerlerde tuy taşlarla bükte köyün. Onu ulus onun arı deze şibe yeter sallan. Te koştu yepti yer bol boğul oturalsa bu gelgen üstünü mınanla atkılap ötkürbey oturur. Te onday solun yer bu. Canan kuşundayız abi. O aldığında yol bu yoldan aldı yani yoldan aldı yani sun yaralı olgan ya ana ortada sonuçta olsun amak çıkarttım bize. Kabus yer bu. Bunda dön bulgan. Bunda da tozul yer bu. Bundan tozola ol anda ketten yıllara yettir anda üstüne söylüyor yatattım o. İske şkolun yine böyle gösterir. Onda da Eri sandığın cüvüştüyle bir üzün. Al üzünün anda nöbetin görgüsüler biz korkutarız. Geçet dedi. Yok yok ana çoğa görür. Şimdi yanı tutman yol boyup duruyor. Onun traktörlüğünü dönüküyor yine. Ol olacağını ol tuğ kayalarda yüzen yine.
Mana kaylar etken anda yol жақсы көрүntү. Бул сонуштун өзүнө кетире. Ал анда чимиңде өзүндө жан кишинин сөөгү болгон. Анда кишинин корумда мага башында аткан кишинин сөөгү болгон. Ол бул жоктор этир болгон. Сону кээрип көрүп, бул жаңа жол эткерди. Жөгөнүп калган сындыкка неме андылышта жогон көрүп турсуңдар. Анын үчүндө бул bir toğusul bula budur. Bunu üçünde yüzünde. Üçünde yüzünde bir toğusul. Lan taşın. Başka. Yol жақсы görüntü. Sizin yaradında. Biçimde yargıma katardın alıp aldır korumu Altay kalıp gidezi İki kıl tutup sulu merik besti